you so much. At taga natin mga kusog kapalaglakan sa Kunanbayan Member Honorable Felix Junta Gabubog o Sir Maria Padis, Ma'am Shantil Moste. Konsihal sa Bungto sa Santa Margarita, Mr. Hernan Mendoza, ug sugad man ang anak ni Kapidong, si Ma'am Ria Andolti Casen. Anay, 3-termer, Sangguniang Bayan member sa Santa Margarita, naging Vice Mayor sa natong Bungto nga niya na mabalik pagserbisyo. Ang atong sa tigsiring ka konsihal, Mr. Edwin Pueblos, pagpapatisan sa natong sa bisita o sa susuganon, Ma'am Ruth Gesper. Once again, Mr. Edwin Pueblos, pagpapatisan ni Ma'am Ruth Gesper.
nato makusugang palakpakan ang ato na sa ating siring na konsihal sa Bogdo sa Santa Margarita, Mr. Edwin Pueblos. Hawagin pa sa niya Padis, usang asulsuganon, Ma'am Ruth Gisbeck. Thank you so much.